وەکەمە گوت هێش وێنە ڕۆن نییە زەڵان نییە نزانن ئەف پێنج کەسێن کو لە دهۆکێ بووینە قوربانی بۆچی بوونە قوربانی چما وان تاوانباران ئەو پێنج کەس کوشتینە سەدەم چنە دەبێژن ji بۆ پارەیان بوو لێ لە گۆری زانیاریان پەرێن وان نەبرینە تنێ 16 دۆلارێک divê can têda bin ku gelxwe birîne her kes mereq dike li Kurdistanê başûrê Kurdistanê bî Bakur bî Rojava bîtin her kes ku wîjdan hebîtin agadarê bûyerê hebîtin li ser her astekê hebît mereq diket bizanbîtin ev çawa rodaye ev mijare ev bûyere Hesen Kakû werdigirim ji Mêrdînê ye ku Hesen ev destpêkê di xolekên destpêkê de mijarê dişopînîtin Hesen وەکەمە گوت و دەستپێکێدا مژارێ دشوپینی یعنی دچی هەر قوڵاچکێکێدا کو زانیاریەک هەبیتن ji بۆ بینەرێ کوردستان 24 ji بۆ نەرینا گشتی بەحەز دکەی داوی زانیارێ لە جەمتە چنە دەربارەی vê bûyerê ev tûmatbar yan bijin tawanbar kînel ku derê hatîne çend kes hatîne dadgehê kirin dadgehê çi biryar daye ev keyse wê ku da biçîtin li dawiyê Silav Abbas agahiyên gelek û gelek girîng ketine berdestê me derbarê vê bûyerê de vê bûyera diltazîn de em ê wan agahiya ragihînin niha li gorî agahiyên ku me bi dest xistine ev bi taybetê 4 kes biryara zindanîkirina 4 kesan hat dayîn ji van her 4 kesan 2 kes zêdetir weke berpirsên ku feîlên bûyerê ne serenavê wan AK û FA ye دو کسین نجی هنه یک سرناوی ما یه و یادن جی چهبه چهبه اوا جنه اوا کو دمانجر مالاوی هاتیه دیتن او حسکریان کو دزگرتیا یک جوان کسانه کسی بناوی آکه کسی سرناوی ما یه او کسی کو خدا نوی اتومبیل سپیه کو دایه کره اجازه وگرم مسئله او دو کسین سرکنه یک کو کشتن کرنه یک ناوی AK 7 FA ev her du kes hevdu tomet bar dikin li gorî zanyariyên ku me bi dest xistine anku yên ji me re hatine gotin kesê bi navê FA yê ku dihokê dixebitiye ew ê gotiye ji bo telefona wî biriya WhatsAppê hindek peyamên geflêxarina kuştina malbata wî bixwe ji wî re çûne ji aliyê kesê bi navê A keve xelkên serbînê ne gotiye ku jê re kesê bi navê AK ji FA re gotiye beriya niha li serbînê du cara top teqiya heger ku tu du kesên ji Iraqî herêkêm du kesên ji Iraqî tu nekujî em ê topekê di mala te de jî biteqînînin em ê mala te û zarokên te em jî dê bikujin li gorî zanyariyên ketine berdestê me ev kesê bi navê FA li gel AK vê bûyerê plan dikin otomobîlekê ji beriya bûyerê 12-13 rojan otomobîlekê kirê digirin bi vê otomobîlê ji beriya ku kirê bikirin dûvre ev kesê bi navê FA ji dihokê dîsa derbasî Bakur dibe dibêjim ku li gorî zanyariyên me bi dest xistînê yên ku ji me re hatine gotin evan her du kesan ewil li wê nisêrbînê ew jê ku malbatan lê xarin xarî li wê derê vê malbatê dişopînin lê bibûre ji beriya dişopandina van her du malbatan ew di navbera Misêrbîn û Mêrdînê de li ser rê dimeşin otomobîleke spî ya Iraqiya taqîb dikin dişopînin lê dibêjin ew otomobîla spî ya Iraqiya nasekinin nagihin wê dûvre li kêleka rê disekinin ev her du kesên xelkê nisêbînî an ku yên tometbar dibên wan destê xwe li wesayîtê kedin otomobîlek kedin bilind dikin dibêjin ku tekelê me lastîkê me teqiya ye em alîkariye ji we dixwazin piştî vê yekê ev kesê yanî kesê bi navê AK dibêje otomobîla xwe peya dibe bi demanceyê ewil ajûkarê otomobîla Cîba Reş an ku yên Herêma Kurdistanê Hacı Abdullahî ewil yê ku ajûkarê otomobîl ewil wî dikuje dovre guleya bi demanceyê di nava otomobîlê de jî radişîne dovre kesê bi navê AK dibêje dengê teqeya hat ez peya bûm mi dît ku ew ê kuştinê dike yê bi navê FA dovre yên din jî ji otomobîlê peya kirin yek bi yek bi wê demanceyê ew jî kuştin
پشتی کو کشتن کر ج اتومبیل دست آویده چنته که و بوی ل اتومبیل خوا سوار دبن دراون حتی کو دچن مدیاده دوباره دیسا ودگرن نافچه قزل تپان کو قوسره ج قوسره در باسی نسربینه دبن لوی داره خوا ودشرن دوباره او کسی بناو آکه بوی جنا ناوی چه بیا هفدیتنه که ساعت در دوره دوی شوه دوباره ده تثبیت کردن که دناوی چانتایی ده هر وها 300 لیره هنه تجی بحث کرد 300 لیره هنه دوباره تینه دست سر کردن جالیه هزین آسایش و بویر وکی کو نه بویر شلاندنه نه بویر دزی خویاده که لگوری زانیاری مبدس خستنجی اف کسی بناو فا دبیجو کو کسی بناو آ که بریا واتسابه سه کسین دن هنه اوان کسان گفل وان خاریه دا کو هنک کشتن بکن لبله دبیجو کو اف مالباتا کو دهو که هاتی از وان ناس ناکم یکم جار بوی رنگی وان دبینه لدوی شوقه ده نوبدار شوه بوی رنگی کار دکر دبی وسا تصادفی چه بیانی وان ناس ناکه نکوب ناس کرنه وان او کرنه تنه خواستن کو مالباتا که عراقی بکن آرمانچ اف زانیارین کو هاتنه برگوهمه کومه تثبیت کرنه حال حاضر ده چه به هنده که بحثا وی بکم اف کسی کو هاتنه گرتن لیپرسین هر ده بردوام به ده اف لیپرسین بکورتر بردوام به وان به تلفن بکره آخافتنه بریا واتساپ چه پیام شاندنه اف ده جالیه دادگاه و ده بخواستن کو سردوزگاری و بخواستن کو در کون افشا ببین یک بویک بینه دستیشان کرن جبلی ویکجی هگر دوره دما کو اولی پرسین تمام بو ده انگاشنامه آنکو ادعانامه به آماده کرن دوره وکا دوزه که دل دادگاه سزای گران یا مردینه بره و بچه ده چاوره کرن کو جبر کو به پلان کشتن کرنه و کشتنا 5 کسا کرنه عباس هر جبو کسه که آنکو هر کسه که کویه تومد بار 40 سال سزای گران جواره بخواستن به داخواست کردن 5 کس هاتنه کشتن 5 کس هاتنه قتل کردن هر جبو کسی که شوا تومد بارک ده 40 سال سزا بخو آنکو بگشتی به 200 سالان ده بینه سزا کردن هگر کو ادعانامه بقبول کردن و به رنگی هر وها بره و بچه یعنی لی دداویه ده نکو 200 ساله هر یک جوان 40 ساله ده به سزای گرانی زندانه هر ده بیت زندانی کردن حال حاضر او برنه گرتیگاه مردین لوی درنه حتی کو لی پرسین گاهی انجامه که حسب کرتی کنگره که روشنامه‌وانی رجب طیب اردوغان هیا پشتی جوینا کابینه حکومت آخوا لگوری زانیاری انت و گشت دسته پککی دست دوی بواره ده هیان نه کرتی لگوری زانیاریان ام نکاتشته که ببیجن لورا تو ناوه که تومته که لسر وی بویاره بوی رنگی بردستمه تونه تمام زور باشه حسن کاکو جب مردینا باکوری کردستان گلکی سپاس جبو وان زانیارین کتدان زانیارین هری نو بون لسر اف بویاره چندین روشه که هر کس بخواه مشغول کریه